Bimera bite kuba mu gihugu gituwe n'abaturage bagabanije mu matsinda menshi adahuriye ku bintu byinshi? Amatsinda adahuje umuco, adahuje ibara ry'uruhu, rimwe na rimwe adahuje ururimi. Bigenda bite ngo igihugu kibe igihangange kandi gituwe n'abaturage benshi batumvikana, batanakundana, batanatuye mu bice bimwe? Igihugu gitera imbere gite iyo nta muturage ugihuje n'undi ntego z'imibereho? Ni gute wubaka igihugu kikaba igihangange kandi gituwe n'abaturage bahora batukana, bamwe babwira abandi ko atari abene gihugu, ko atari aho bakomoka, ahubwo ko bakwiye gusubira iyo bavuye? Ni gute igihugu gitera imbere kikaba igihangange kandi gituwe n'abaturage batunze imbunda barasana buri munsi? Bimera bite gutura mu gihugu gitanga amagana y'amamiliyari y'amadolari mu kubaka igisirikare, ariko ku rundi ruhande kikagira miliyoni z'abantu baba ku mihanda, batagira aho barara, batagira ibyo kurya, barimo n'abahoze ari abasirikare? Mu magambo make, bimera bite kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Itorwa rya Donald J. Trump nka perezida wa Amerika mu 2016 ndetse no gutsindwa kwe mu 2020 ryagaragaje urwego ugucikamo ibice abanyamerika bariho. Ryagaragaje uburyo bamwe bari ku ruhande rwabo, abandi bakaba ku rwabo, kandi buri ruhande rukaba rwiteguye byose ngo rubabaze urundi. Ntabwo ari uguhanganisha ibitekerezo gusa, ahubwo byanagaragaye ko biteguye kugira ibyo bashyira mu bikorwa. Ibi biri mu byatumye ibitero byagabwe ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu 2021 bitihanganirwa n'ubutabera bw'iki gihugu, kubera ko byagaragaje intege nke z'iki gihugu mu birebana no kubaka umuryango mugari uhamye, ushyize hamwe kandi ushinze imizi. Byagaragaje ko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigisha demokarasi n'ubworoherane ku isi yose, ariko ibyo zinenga abandi nazo byazibaho. Mu bihugu bitari bike ku isi, by'umwihariko muri Afurika, nyuma y'amatora hajya haba imvururu n'amakimbirane, ndetse hamwe na hamwe hakaba intambara. Nyuma yo kubona ibyabaye ku itariki ya 6 y'ukwa mbere mu 2021 muri Amerika, ushobora kuvuga ko ibi bishoboka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'amatora yo mu 2024? Byagenda bite nyuma y'aya matora umwe mu bahatanaga yanze kwemera ko yatsinzwe, nkuko byagenze mu 2020 ubwo Trump yangaga kwemera ko yatsinzwe, ndetse icyo gihe agahamagarira abamushyigikiye gufata ubutegetsi ku ngufu? Ni iki gishobora gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibamo indi ntambara ibera imbere mu gihugu ishyamiranyije abanyamerika hagati yabo, ibyitwa guerre civile? Intambara ishyamiranyije abanyamerika hagati yabo izwi cyane ni yabaye mu 1865 hagati ya leta zo mu majyaruguru y'igihugu na leta zo mu majyepfo. Bahise guerre de sécession kubera ko yari ishingiye ku kuba leta zimwe zarashakaga kwiyomora kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba ibihugu byigenga. Bapfaga abacakara b'abirabura, bamwe bashaka ko ubucakara buvaho, abandi bashaka ko bugumaho. Ejo bundi abanyamerika nibajya mu matora, ni iki gishobora kuzatuma bayavamo bagahita binjira mu ntambara? Ubundi kugira ngo abatuye igihugu binjire mu ntambara cyangwa se guerre civile, barwane hagati yabo, bisaba ibintu bibiri. Icya mbere ni intwaro, icya kabiri ni abaturage bari mu byiciro bitandukanye batumvikana kandi biteguye guhangana. Ibi byose Amerika irabyujuje. Duhereye ku ntwaro, 1/4 cy'abanyamerika batunze imbunda imwe cyangwa se ebyiri kuri buri muntu. Hanyuma rero 5% by'abanyamerika batunze imbunda ziri hagati y'5 n'imbunda 150. Nibyo hari abanyamerika iwe mu rugo atunze imbunda zakuba ku mutwe w'ingabo. Biroroshye cyane gutunga imbunda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta 44 muri 50 zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemerera abaturage bazo kugenda n'imbunda mu muhanda igaragara, babyita open carry, waba ufite uruhushya cyangwa utarufite. Ibi birumvikanisha ko muri iki gihugu byoroshye cyane kubona abantu bari mu myigaragambyo bafite imbunda. Ibi ni ibintu utapfa gutekereza ko bishoboka mu bindi bihugu. Ibi birumvikanisha ko igisabwa cya mbere ngo igihugu kibemo intambara ishyamiranyije abaturage, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zicyujuje. Imbunda barazifite rwose kandi kuzigura biroroshye. Reka turebe noneho ku cya kabiri.
kugira abaturage batumvikana kandi biteguye kurwana bafite ibyo batumvikanaho. Kuri iyi ngingo igisubizo ni yego na oya icyarimwe. Iki gihugu cy'igihangange ku isi gituwe n'abaturage benshi bashyigikiye demokarasi, bashyigikiye ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage kandi bugakorera abaturage, bashyigikiye uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kuvuga icyo ushaka cyose, ariko ntabwo bishimiye uburyo iyi demokarasi irimo gushyirwa mu bikorwa mu gihugu cyabo muri iyi minsi. Ikindi kibarakaje ni ubusumbane cyane cyane mu mikoro ndetse n'ubushingiye ku moko cyangwa se inkomoko. Abanyamerika bafite ibintu byinshi batumvikanaho uyu munsi kandi bafite ishingiro. Tuvuzeho bimwe batumvikanaho kandi cyane, hari nka systeme yitwa bipartisan. Aha ni ukuba abantu badafite andi mahitamo yo kumva ibindi bitekerezo mu matora usibye iby'ishyaka ry'abarepublicain ndetse n'iry'abademokrate. Hari kandi ubwigenge n'ubwisanzure muri byose bwimakajwe muri iki gihugu, ibituma ubusumbane mu mikoro n'imibereho budasiba kuzamuka. Nk'urugero, uburenganzira n'ubwisanzure buri munyamerika yemererwa n'itegeko nshinga butuma nta tegeko ritegeka abantu kugira ubwishingizi bw'indwara ubwo ari bwo bwose. Umuntu akorera amafaranga ye akayahembwa yose uko yakabaye, yabishaka agakuramo ayo yishyura ubwishingizi bw'indwara, atabishaka akabireka, ni uburenganzira bwe. Ibi bituma hari benshi bahitamo kutabugura, ibihita bihindura ubuvuzi imwe muri serivisi zihenze, kandi hakaba benshi batabwigondera. Ibi rero bigahita bizamura ubusumbane. Indi ngingo ihembera kutumvikana muri iki gihugu cy'igihangange ni imbuga nkoranyambaga ndetse n'itangazamakuru muri iki gihugu bikwirakwiza ibitekerezo bitandukanye birimo n'ibitari ukuri, bigamije kwamamaza ibi bitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga, ariko bigacamo igihugu ibice. Ikindi batumvikanaho ni ukugabanuka kw'abaturage b'abazungu bo mu byaro bagasimburwa n'abanyamujyi bize, bafite imico itandukanye kandi bazi gushakisha inyungu mu kuba isi yarahindutse umudugudu. Ese ibi bishobora gushyira iki gihugu mu ntambara hagati y'abaturage? Kuwa kabiri ku itariki ya 5 y'ukwa 11 mu 2024, Perezida ucyuye igihe Joe Biden azahatana n'umukandida w'ishyaka ry'abarepublicain Donald Trump mu matora. Nk'uko buri wese abitekereza, mbere gato y'amatora mu bikorwa byo kwiyamamaza, miliyoni z'abashyigikiye Trump bazuzura mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko bagiye gukosora amakosa yakozwe mu gihe cy'imyaka 4 na Perezida Joe Biden. Remake America Great Again. Kongera gusubiza Amerika ubuhangange bwayo, bagomba kuba aribyo bazavuga. Ku ruhande rwe, Donald Trump ntabwo azahagarika kuvuga amagambo akomeye kuri Joe Biden, cyane cyane avuga ku ngufu nkeze kubera izabukuru agezemo. Joe Biden nawe ntabwo azareka kugereranya Trump na Mussolini no kuburira abanyamerika ko igihugu cyabo kigiye kwinjira mu mwijima kandi kigiye gukingura amarembo y'ukuzimu mu gihe cy'imyaka 4 baramuka batoye Trump. Ntabwo Amerika yigeze icikamo ibice nk'uyu munsi. Ibinyamakuru birasa n'ibyishimiye ibi ngibi. Fox News, CNN, Time Magazine byose bisa n'ibihora birushanwa kwandika imitwe y'inkuru irushaho gucamo ibice abanyamerika. Uyu munsi mu ngo nyinshi z'abanyamerika kuzamura ikiganiro cya politike bisigaye ari ikizira. Usibye ko atari n'abanyamerika gusa, kubera ko n'isi yose isa n'iyacitsemo kabiri kubirebana no gushyigikira umukandida runaka mu matora ya perezida wa Amerika. Nko mu Burayi, abanyapolitike bahangayikishijwe n'uzatorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko politike ya Amerika isa naho ihindura byinshi kuri politike y'isi muri rusange. Mu bihe byo kwiyamamaza, urugomo ntabwo rukibura mu baturage bashyigikiye impande zitandukanye muri Amerika. Ibinyacumi by'imyaka yo kutumvikana mu banyamerika bitewe na politike, itangazamakuru n'ubusumbane bisa n'ibyamaze kurema igisasu kiteguye kuzaturika umunsi umwe. Nijoro ryo ku itariki ya 5 y'ukwa 11 muri uyu mwaka, miliyoni z'abanyamerika bazaba bari imbere ya televiziyo zabo bategereje kumenya uwatsinze amatora. Buri gihe iyo ibyavuye mu matora bitangazwa, televiziyo zose ziba zirimo gutangaza uko kubara amajwi birimo kugenda. Uko amasaha y'ijoro agenda yigira imbere, niko abakandida bagenda baryana isataburenge. Muri leta zimwe usanga abakandida barushanwa ibihumbi bike by'amajwi. Rimwe na rimwe burinda bucya nta mukandida n'umwe wavuga ko yatsinze.
uko bitinda kumenyekana uwatsinze niko abantu barushaho gushyuha mu mitwe. Ku mateleviziyo haba hasimburana impuguke muri politike zisesengura uburyo bishobora kuza kugenda, ari nako abashyigikiye abakandida bakomeza kugaragaza aho bitagenze neza, aho abatora bahohotewe, aho amatora yariganijwe. Uku niko imijinya y'abasanzwe boroheje mu marangamutima igenda izamuka. Aha biratuma benshi batekereza ku bitero byagabwe ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ku itariki ya 6 y'ukwa mbere mu 2021. Iki gihe muri uyu mwaka wa 2024 kuri aya matariki hashobora kuzaba ikintu gishobora kuzamena amavuta ku muriro. Ku itariki ya 6 y'ukwa 11 mu gitondo, igihe abanyamerika bazaba bakomeje gutegereza uwatsinze, birahagije ko umuntu umwe, kandi bishobora kubaho umujene umwe wiga muri kaminuza cyangwa se undi muntu, yemeza ko yagize uruhare mu kujugunya impapuro z'itora z'abatoye Donald Trump muri imwe muri leta zihanganiwemo cyane n'abakandida. Ibingi bashobora kubigaragaza akoresheje video yifashe ajugunya izo mpapuro mu ngarani. Bidatinze iyi video ntabwo yatinda gukwira ku mbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru bikayifata. Bidatinze Donald Trump na miliyoni z'abanyamerika bamushyigikiye ntabwo batinda gusaba ko ibarura ry'amatora risubirwamo nkuko byagenze mu 2020. Birumvikana bakwitwaza iyi video y'uyu muntu mu kugaragaza ko amatora yibwe muri leta zose hagamijwe ko Joe Biden atorwa. Kera kabaye bishobora kumenyekana ko uyu mujene wifashe iyi video arimo kujugunya impapuro z'itora za Trump mu ngarane yabikoze wenyine, ntawe umushyigikiye, ntawe bimusabye, nta n'umuri inyuma, ahubwo akabikora agamije gusa kwibonera abantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ibi byamenyekana amazi yamaze kurenga inkombe, kuko byaba byamaze guha Trump amahirwe ya zahabu yo kwamagana imigendekere y'amatora, ni nkuko yabikoze mu matora aheruka. Abashyigikiye Trump baba bakomerekejwe cyane n'iyi video y'umusore ujugunya impapuro z'itora z'umukandida wabo, baba bari mu mihanda basaba ko kubara amajwi bihagarikwa ako kanya. Stop the count, niko baba baririmba. Ni mu gihe abanyapolitike b'abarepublicain baba bakurikiranira hafi ibintu kuri televiziyo, bahangayikishijwe nuko ibyabaye mu 2020 byisubiramo. Kuri iyi tariki ya 6 y'ukwezi kwa 11, mu gihe byavuye mu matora bitaratangazwa, mu gihe imyigaragambyo ikomeje hirya no hino mu gihugu, Donald Trump kuri televiziyo imbere ya miliyoni nyinshi z'abanyamerika adafite ikimenyetso na kimwe ashobora kuzatangaza ko yatsinze amatora n'amajwi menshi cyane imbere ya Sleepy Joe nkuko yita President Joe Biden. Iki gihe yashimangira ko abademokrate bafite ibihumbi by'abasore n'inkumi bakoze akazi nk'aka wa mujene ko kujugunya no gutwika impapuro z'itora za Trump. Iki gihe ashobora kuzahita hamagarira abamushyigikiye kujya kugenzura no gukurikirana ibarwa ry'amajwi y'amatora mu biro by'itora mu bice batoreyemo, bakabikora mu mutuzo n'amahoro, kandi bakabikora mu izina ryo gukunda igihugu, niko yababwira. Nyuma y'amasaha 2 Trump atanze ubutumwa, abayoboke be baba bamaze guhurira mu bice bitandukanye bitewe n'aho batuye, buri wese afite imbunda ye mu biganza. Itegeko rirabibemerera. Police nta ubasha na buke yabigifite bwo kugenzura ibihumbi by'abantu baba bashaka kwinjira mu biro by'itora mu bice bitandukanye by'igihugu. Nyuma y'amasaha 4 umuherwe Trump asabye abantu be kujya kureba uko amajwi abarwa. Hafi 15% by'ibiro by'itora muri Amerika byaba byamaze kwigarurirwa n'abamushyigikiye, mu maso y'abapolisi badafite ubushobozi bwo kugira icyo bakora. Ibi byaba byabaye cyane cyane muri leta aho abakandida baryana isataburenge. Aba baturage baba biganjemo abakora imirimo ya nyakabyizi, abashomeri babimazemo igihe, abaforomo n'abaforomokazi, abatagira aho baba n'abandi bose batekereza ko barenganijwe n'ubutegetsi. Uko ni nako imwe mu mitwe y'abanyamerika babaheza nguni bumva ko Amerika ari igihugu cyabo kinjiwemo n'abanyamahanga baba buzuye imbere y'ibiro by'itora, bose bafite imbunda zirimo n'iziremereye. Barimo bazwi cyane bise Proud Boys, 3%ers, Boogaloo Boys, KKK ndetse n'abandi. Mu biro by'itora byigaruriwe n'aba ngaba, impapuro z'itora zitatoye Trump zaba zamaze kuburirwa irengero. Ibiro byatewe hejuru, abakorera bushake babara amajwi bategetswe kongera gutangira kubara. Henshi
polisi yaba yatinye kubyivangamo kubera gutinya ko batangira kurasana ibihumbi by'abantu bakahagwa. Ku itariki ya 6 mu ijoro ibintu byaba byarushijeho kuba bibi. Perezida Biden yaba yamaze kugera kuri televiziyo agatangaza ko ibirimo kuba ari cyo gikorwa kibi kibayeho mu birebana no kubangamira demokarasi ya Amerika, agasaba ko abantu batuza bagasubira mu ngo zabo. Mu gitondo cya tariki ya 7 y'ukwa 11 ishyaka ry'abarepublika nta yandi mahitamo ryaba rifite usibye gusunikira Trump guhamagarira abantu be gutuza no gusubira mu ngo zabo. Gusa ibiro byinshi by'itora byaba biri mu maboko y'aba bayoboke babaheza nguni. Mu masaha 38 abantu benshi baba babuze ubuzima kubera kurasana, kubyigana ndetse n'urundi rugomo. Kubera ubwoba, ibinyacumi by'ibihumbi by'abanyamerika bahita bajya mu maduka kugura imbunda kubera gutinya ko ibyo bintu bishobora gufata intera kandi bikamara igihe kinini. Uko niko ku rundi ruhande indi mitwe y'abaturage babaheza nguni bo ku rundi ruhande nyine rutari urushyigikiye Trump nayo yaba yeguye intwaro. Iyi irimo nk'umutwe w'abaheza nguni babirabura wise Not Fucking Around Coalition. Harimo yitwa Antifa n'iyindi. Imyivumbagatanyo yaba yageze no muri za kaminuza. Uko niko muri za quartier z'abakire n'iz'ubucuruzi ubusahuzi bwaba bugeze kure. Uko byagenda kose, Perezida ucyuye igihe Joe Biden yasaba inzego z'umutekano nk'igisirikare gusohora abantu bigaruriye ibiro by'itora. Nguko uko kurasana byatangira gufata indi ntera mu gihugu cyose. Abashinzwe umutekano baba barimo kurasana n'izi nyeshyamba ndetse hamwe na hamwe izi nyeshyamba nazo zaba zirasana hagati yazo. Ku itariki ya 8 y'ukwa 11 nyuma y'iminsi 3 amatora abaye, haba hamaze gupfa abantu batari munsi ya 500 mu gihugu hose. Kubera uburyo abantu benshi baba barimo birukira mu maduka kugura imbunda, Perezida Biden ntabwo yatinda guhagarika ubucuruzi bw'imbunda mu buryo bw'agateganyo. Ibi byaba ari ukubangamira ivugururwa rya kabiri ry'itegeko nshinga riha buri munyamerika uburenganzira bwo gutunga imbunda. Trump yabonye indi ngingo yo kugaragaza ko ubu butegetsi bubereyeho kwica amategeko. Iki gihe yaba Trump, yaba Biden, yaba Kamala Harris ntawe bakigenzura ibirimo kuba. Abashyigikiye Trump bamwe na bamwe baba bamaze kumva ko intambara y'amoko yatangiye, mu gihe abo ku rundi ruhande biganjemo abirabura baba batekereza ko ari igihe cyo kwirwanaho bahangana n'abazungu ndetse na polisi bashinja gushyigikira Trump. Ibyo Amerika yabitse mu gihe cy'ibinyacumi by'imyaka byaba birimo kwishwanyukira mu maso. Ibisanzwe biba mu bindi bihugu bya Afurika no mu bindi bihugu bita tiers monde byaba birimo kubabaho nabo. Nta muntu n'umwe uzi uko ibi byarangira. Gusa muri iyi myaka kuva nyuma y'ubutegetsi bwa Obama, Amerika yagaragaje ko nta mwihariko ifite mu birebana no gusubiranamo kw'abaturage. Ibi byose tubivuze duhereye ku byabayeho muri iyi myaka, ariko ntabwo tuvuze ko ariko bizagenda. Gusa kubaho kwabyo nabwo ntabwo ari ikintu kidashoboka.